Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jompi. Ban pensngau yakimat yakun election syakipat ba kaseng ki samla ke HSPDP Rimuliang Zone ha ka khandai trik unai wing ar haja arpuar kala pelong ya ka jingelang jong ka HSPDP halang pi ha ka ni ka jingelang lai don ring kat lang u president ka youth wing sengkme uba san don borin tathyang uba penchai Joel Dakhar secretary HSPDP youth wing ka kong badariti lingdo nonglat President HSPDP Women's Wing kibla yo rong ban ai jeng pensyai syakipat ba halor kimat yakun election ka HSPDP. Nalor kinong kitkam ka youth wing ha ka nikasngi la edon ringkat lang ru uba KP Pangyang President barang ba jong ka seng HSPDP uba long ru ukertong ka seng banyakun ya ka election na ramrai jerngam constituency. Kam pernai mangi ka jisha ka ba kam dei banyo bun mangi. Tang ba belengin kena ukpau babha ule bahai lagi jong ki kun jin lada ki kun ga briu nyautrap kila snau thu na du menchwa ban ai ka bor pura ya ka parti HSPDP bakan sensyar net scam bada ka jinshler ngaong kata ka rikasi kala pernai tambang ni makran ta ya kata ka development kan mentoi kita ki development nada ngundon pada ki an ki betikna ki benyada yang ni ngalai baro na pipis ngau tu ni pior na ki wei ki jag benriu ki wei ki jag benriu ki basyonga ki wei ki jela ki pior nang ni ki kasi ni don la ki ripu ki doster ni don la ki jong ki dorbar kor ni don la ki jong ki dorbar hima ki dorbar ed pat kumta ter kiba kiwai ki jela kim don but hangi ka yui ka rim dia kumno ban pensen jor ya gani ka jag benru kumno bangin pendo jaj sendan ya gani ka jag benru bangin ya ban kurup kat kani ka maryang kat kani ka spa ka bau bleu la ai ka kasi nyen yaki nyen hertama yaki daki an ki bakla ki an ejakor ki bam ya dai buri ai ka jag benru ka jongi telat bor ki dorbar snong ke jongi telat bor ki sem ke jongi do bor ki dorbar hima ke jongi slat lut ya ka bor ke jongki pat hang ta yap ke jaj penriu pendo ya kiriti ki dostor ke jongi pada ba yap kiriti yap ke jaj penriu so ben brio dengan rong ya kata ke lenti menen nang tai na kurdum syane shalangpi hai tu ki mau tho da kentien asmis Dai namar kata ka daw to kenmo ko pajba habang yakhi banya le ka hill state ha ka por ka jaw maid balik yakhi banya le ka hill state ka asam ka ta por ka pendor badi ban hikai ban krana da khtin asmis kan yap ka khtin kasi bahaba yap ka khtin yap ka jag ben riu Sko ben brio sampel pilih snam nilayo la ka jong ka jela hado menta empat itu ka khtin kasi ha ka karnet ka bapra kabamut yana yapi om itu bangi dei kinong India syukwa jubor ban penhap tan yagini ki jaka ki jongi kenang bakin yo ban wan ban kong ban to ya kaspa kaba ublay ula kerku hari kasi ki marpo kendo ki bakum kinong indan hapori kasi ni danut ublay ula iya kari kasi hadu kata-kata hakabala mdai dagan ka jingid daga jingis nai ka jaw blay bogker kui ka ni kamarian ki kun jong gari kasi kila di ban yap dengan nakawai ka pateng syakawai ka pateng berapa persen ki datang ki nong red hari di ka ni kamarian ka ba ay bam yun pergi nong umne kata ka parti SPDP ka ay ayu yang juga ada kamu kata ka SPDP ka don borayu ketangan di bawah kata ke SPDP public temple tapi harus disini kilayu kata ke fokus lene ka mindset yang ke parti kita baik bario baino harus ke sini terbuat sini ke SPDP ke parti trari ke basan pusat usnem mata usnem kam lagi yang ya kata basibut ke yosan spa
sibut kan eu saja sibut kan shomri election ni yo kegeran sana saja nang ekran ne apa kawan morning snam umyap hangni umasiang keleng ni kisong apa terlibat iwe kisong kawan marin sil tayo kalau ne ninya keli menta kanega keper sheet per kesundor kano kanega pentor sheet pentor kesundor kano kanega jaka baru kanega pengiong kan lampi sektor kemudian ni kerja kalau tak ada besar bat niya tahu ni kerja joka kalau tak square besar bat niya kenya kan baru ka square feet kat no bat kinong sumber ni ka dor joka kano kata dai ke jingkeng balau mai doping ni alam ini duduk setengah kelas pak kau begini kita yo mantannya ketuka jing ya kini momento kita orang syai bakat jingnya ini bakat jing ya ile lengkap jongki jofi bermain hopping duduk setengah kelas pak kau ter nada bentapan penek dan pensa ya kisnong ya kitau ya kendau ya siap ya sensar tenrai ya pisar tenrai kemudian kita hima kasih kemudian masywaru kadai ka jing ai jadi ke jing nongrim jong ke Asia PDP so ya habe kata isno kodor be khndo jo phi kan ne ban nim sno kodor ba ka san hajar jo phi kan thip ko mong na adjustment ne ba im som ai ni do fletrai kan da unda long ki dong krong ga gari rembe ne la ai ni balong ki kra la om ni balong ki trai ni hala gari ba so strong ba ki tap ik masih mijri nak kata daw mata kesingan jubab ayu kes PDP juga le umai ulong kat kelas pasang punya MDC kat kelas pasang punya MDC ada kat kelas pasang punya sambil prasna dupo ar musitam lolong tahu education lu minister executive member ulai ni sekolah pi government ulai kemudian senan government ulaya te rum top government LP school ke bawa dan mana bagi bagi school ke nak ban yau kan gedor kan sen school mata kan joy ke school kan ko sundor tak bomba ke school obe tang kata lalu betul ke snem ke bangilong MLA apa suara sampai kelas pandu ko lai ulah dai mau ban penrung ya ke electoral jong gini kijai penrung jongi kasih berdaro dem main ro demi berpenrung ke sensos harus Islam kat kelas pak dulu punya kra ini tangga kerting dong di kol kubor ke Malaysia gitu the no man's land area dia ini bu kemudian kerting Assam kemudian kerting Meghalaya kemudian Meghalaya tu pun nguri kasih dia mah provinsi council no man's land dekat ber Assam ada penuh ke reserve forest dan ini orang kata grazing land jongka Sobrang Assam, lalaban. Tang kita rijin nila dan don da kejing itu.